Baramukije mwese abakunzi ba Kristo Yesu. Ndasubiye kandi kugaruka ku murongo ntimugire ikibazo. Ndabazaniye ubuhanuzi Imana yampaye ejo. Buno buhanuzi bureba abantuzenye abakozi b'Imana, abashumba. Maze ku bantu batazi icena y'iwanjye mwandike pasikazi, murabona ubutumwa bwinshi buriyo. Bene data, turiko turaja mu ijuru, ntidufyinate n'ijuru. Uko dufyinatisha ijuru ryo ntago ridufyinatisha. Kandi mwibuka ko Imana idafyina, Imana ntifyinata. Abantu barimwo baraja mu ijuru bakwiye kuba serious atabyo gufyinata, birinda icyaha icyo cyose cyabanduza. Kandi mubandanya kuba abantuzenye ku mibiri yanyu, mubandanya kuba abantu mbese batifatanije abantu batifatanije n'iby'isi. Mugume muri abantu mukirinye imbere n'inyuma, kuko uyu mubiri n'umubiri n'urushengero rw'umwuka, ngo ni inzu y'umwuka. Rero mukwiye kwama mururinze urwo rushengero rw'umwuka wera. Uno mubiri wacu ni inzu y'umwuka, mbese iyo agiye gukoresha ashikira mu nzu yawo uno mubiri. Haleluya. Ndafite ubutumwa rero Imana yampaye n'ubuhanuzi buri muri Ezekiyeli 34 ku murongo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, n'uwa kane, n'uw'icumi. Reka manze senge. Data, mu izina rya Yesu ndagushima Mana, kuko uri Uwiteka ryo zina ryawe. Ndagushima koko usuye mwami kumpa umwanya wo gutambutsa ibintu byawe Mana. Data, habwa icyubahiro Uwiteka. Ndakwinginze umwuka wera aherekeze ino jambo, kugira ngo umuntu ari wese Mana arirungikire bagenzi be, kugira ngo rishike kuwo rireba. Urakoze Kristo, ndaboheje Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana, ungiye neza, undukira marayika bawe, kugira ngo mwami Yesu Kristo bangote, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka rero nsome ngo ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti, mwana w'umuntu burira bungere baragira Abisirayeli, ubaburire ubwire abo bungere ati uku ni kumwami Uhoraho agize ati, bazobona ibara abungere b'Abisirayeli biragira ubwabo, ngo bazabona ibara. Bariya bikunda bakibagira intama zabo. Biragira ubwabo. Ahangaha Imana cibaza ikibazo, mbega bungere ntibari bakwiye kuragira intama? Kandi ibyo murabizi, nta muntu yitwa umwungere atabantu afite aragira. Nubwo ataba afite urushengero rwiwe, akorana n'abandi baragira intama, aribo bakristo. Atariko mweho muzirya ibinure, mweho muzirya ibinure, mukambara ubwoya bwazo, mukabaga izinuze nizo mubaga. Izinuze nizo mubaga mwebwe, izitanuze wapi? Abantu bafite ibintu ngaha, abakristo bafite mubona ko mbese bafite ibifaranga, nibyo nizo murya. Izinuze nizo mubaga. Nimwumvirize Uwiteka ibyo ariko arababwira. Ariko
ntimuragira intama idakomeye, ntimwayisindagije, nigwaye ntimwayivuye, nivunitse ntimwayunze, ngo niyirukanwe, ngo n'intama yirukanywe bene data. Hari intama zirukanywe n'ubu zitarasubizwa hehe, zitaragarukanwa. Hari intama zirukanwe zitaragarukanwa. Ngo n'intama ngo niyirukanwe, ngo ntimwayigarukanye, canke ngo murondere iyazimiye. Intama izimiye murarekerana, ntago mugenda kuzishaka, ntago mugenda kubaza mbe ni kweri ki mwazimiye. Izifite ibibazo ntimugenda kureba. Umviriza, muguma mwirira intama mwungere niwe uri kurabwirwa. Canke ngo murondere izazimiye, ariko mwazitwaje igitugu n'amanyama. Muguma muzihahaza izo ntama, muriko murazihahaza, muzitwaza ibitugu n'amanyama yanyu. Ku murongo w'10, nimwumvire uko Uwiteka ababwiye rero. Uku niko umwami uhora hagize ati, raba abo bunge tuzohigura twe nabo. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Kandi intama zanje nzozibaronderako, ngo intama zayo izazibaronderako. Ibyo mukora byose rero mumenya ko intama z'Imana ziri ku mitwe yanyu, Imana ije kuzibaronderako. Nimba utazi iyo zagiye rero, kumbura ugende uzikusanye uzigarure. Kumbura utangire gende wirukange ubaze wabaye iki, byagenze gute, waragwaye nibiki. Utangire ukora akazi k'Imana. Burya Imana yakuziye, Imana yakuziye nta kundi. Imana yakuziye n'imburi kuje we umwungere. Ndababuze gusubira kuziragira, ngo izazibaronderako, ngo kandi ibabuze gusubira kuziragira. Byumvikane ko akazi kanyu kazaba karangiye. Imana ije gukora rusasuma mu bakozi b'Imana, igiye gukora rusasuma mu bantu bakozi b'Imana barya intama, ije gukora rusasuma mu gihe kwirukanwa. Nimutagenda ngo mukore akazi k'Imana neza, muje kwirukanwa. Kandi abo bunge ntibazoba baciragira ukundi, ngo kandi ntago muzamuciragira ukundi. Byumvikane ko atacu muzasubira kwimarira. Ewe muzamubaye abakene baho ngaho mudafite ikimazi, kuko intama mwahora murya zizaba zabavuye ko Imana izaba yazibakuyeho. Nzokiza intama zanjye amenyo yabo. Umviriza, izakiza intama zayo amenyo yanyu. Zoye kuba inyama zabo, ngo zoye kuba inyama zanyu. Murazirembeje muzirya. Uwuzanye dukiyatishwe ntidukwiye, ngo ngeraho, ngo tugusengere, ngo zanibi, ngo utampaye ngo sindagusengera. Rero mwene data mwungere mushumba, rwose iri ni ijambo ryawe. Nukumbura wumve rino jambo ry'Imana icyo riko irakubwira, kuko ubuhanuzi buva ngaha muri Bibiliya ntago bubesha. Bizasohora, bino bizasohora, kuko n'Imana iri kirabivuga. Birinze biva ahangaha mwene data. Nukumbure wikontorore, kuko Imana irakujeho. Imana irakujeho. Abakene ntago mubasengera ngo utazanyaka ngo sindagusengera, ngo muzanaya. Reka ndababwire, intama zinuze nizo muguma murya. Izinuze mbese zifite ibintu nizo murya. Reka rero ndababwire, Uwiteka Imana aje kubakura mu kazi kanyu, ngo kandi
ngo ntago muzamuciragira. Byumvikane ko yewe ntaco muzamucimariye, kuko muzamwabuze iyo mukura. Reka ndababwire rero, nimuhinduke muragira intama z'Uwiteka neza, izo mwirukanye muzikuye mu ntuzenye yazo, mugende mugarure musubize mu ruhongore. Bishatse kuvuga iki rero? Zijya mwirukanye, abakristo mwirukanye mubatwaza ibitugu, mwirukanye bajya abakristo mwirukanye, dore nimugende mubagarure musubize hehe? Mu rushengero. Mugende musure abantu bagwaye, mugende musure abakristo banyu, dore Uwiteka aje kubakura mu kazi kanyu nimutabikora. Yesu Kristo nabahezagira. Ndarangirije ahangaha, reka nsenge. Data mu izina rya Yesu ndagushima kuri ijambo, ndakwinginze Uwiteka abungere bawe baryumve barikurikize Data, kuko wowe ntufyinata, wowe ibyo uvuze Mana birashika, kuko ibyo uvugiye ngaha mw'iki gitabo cawe Mana ni wowe ivuze, ni uri ko yivugira hano. Rero Mana ubahe kumva no gukora, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana